predstaviteľky interpretačného korčulovania, ktoré v tejto sezóne získali už aj nejaké krásne umiestnenia, hlavne v zahraničí v Maďarsku. Dve z nich boli na medailových pozíciách, jedna z nich bola v prvej peťke, takže myslím si, že máme sa na čo pozerať, veríme, že sa im podarí. Je to takisto vystúpenie z muzikálu Romea a Júlia, takže je to v štýle šanzónu, veríme, že sa vám toto vystúpenie bude páčiť, nech sa páči. Bien sûr, les femmes me détestent. Pour elles, ils sont pires que la peste. Quand leur mari viennent me voir, elles restent seules sans savoir que tous les efforts qu'elles font pour les garder à la maison s'envolent devant mon dessus. Chez eux, ça devient chez nous. Chez eux, ça devient chez nous. Je suis un puritain. J'ai gagné faire ma vie avec des petites fondamentales. Puritain, la vie est dure pour toutes les femmes impures. On dit putain du cœur, si on ouvre le mien, on trouvera du malheur. Ďakujeme Janke, Ive, Katke, verím, že aj toto vystúpenie z Veľších korčuliarok sa vám páčilo. No a ďalej pokračujeme